U prve 3 godine dete uči u stvari način na koji će se hraniti i u ostatku svoga života, znači uobročavamo ga i učimo ga da jede raznovrsnu hranu. Međutim, postoje deca koja imaju posebne potrebe u svojoj ishrani, to znači deca recimo obolela od celijakije, to jest nepodnošenja glutena, tako da se recimo kod te dece koja to u stvari nose u svojim genima, u celijakiju, odnosno nepodnošenje glutena, isključuje se pšenica, raž, ovas, ječam iz ishrane u ostatku života. A što se tiče dece koja su recimo sa poremećajem pažnje ili koja već imaju manifestani dijagnostikovan autizam, postoje predlozi za poseban način ishrane kod ove dece, koja je bez glutena i bez kazeina. Znači, izbacuje se i gluten i kazein iz ishrane, kazein to je mleko. Tako da ta ishrana je dosta složena, dijetalna, drugačija, razlikuje se od onoga što su dotada jeli. Tako da ono što bismo mogli reći za tu dijetu, da ona možda i ne daje tako epohalne pomake kao što smo očekivali. Ona je nastala iz toga što su u urinu dece sa autizmom nađeni raspadni produkti kazeina koji vrlo liče na morfin. A i kod glutena otprilike postoje takvi isti raspadni produkti, tako da je to navelo dijetetičare da probaju da ovakvom dijetom poprave stanje kod dece sa autizmom. Neke majke tvrde da se stvarno neke funkcije kod dece sa autizmom na ovakvu dijetu popravljaju. Međutim, moramo reći da nije u svim slučajevima tako i pošto znamo da djeca sa autizmom imaju baš neke posebne, vrlo često posebne navike i u ishrani i u onome što unose, nekada može biti veliki stres insistiranje na ovoj dijeti ukoliko ona ne daje svoje rezultate. Naravno, tu su roditelji one prave sudije, jer one mogu da, najbolje oni mogu da primete razliku u ponašanju svoga deteta, u načinu razmišljanja ili ponašanju i tako dalje. Neke parametre koji im pokazuju da se situacija kod deteta menja na uvođenje ovakve ishrane. Znači, dijeta koja se preporučuje tamo gde pomaže, ali ako ne pomaže, ne treba insistirati jer može samo to insistiranje da u stvari na neki način oteža život detetu sa autizmom.